mapay. Nagsapa ka manin ang nakarubwat dyan ang papanamanan. At na seminar ming opisyalis ti barangay. Huh? Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swiltuyaw ag pampanog kayo lang. Ay na, aguli magkakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Jakto pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan. Di mo mo iba ng data. Agtal na ka man. Tila sasaw mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ikaw nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi ta, agdawat ka manin kanyak. Kundi remit kay tiswildom, ngam alaam mo lagayam. Laki din, mangtigkan. Nagaduman nga ibagbagamaw. Darasam kayo ni, aldawang. Kitain yaw, nagita as-asayaw. Tanay, agrugit na dito'y samaw. Nanang, sumana umanan na ang tiipang. Agung-ungot man na ni Jisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, awang nga roda. Adaman siguro pang pangaganan Kapay kami na niyo italiida. Unay mo't day takabsat yun, nanang. Bastit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yun anak ko. Sa balay, ti ugali na. Kaso-aso kayaw. Naimbaglangan ata saan kayo akas kanyan ti ipang. Agduma mo't ti ugali yun, nanang. Yung abay. Ha? Ay, Jackman amaw. Ngam sa bali nga main ti di makkelan na. Tay nala ti ikit kan ulit agminiantin nga ipang idibasit pay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Nauyong nga min nagiti ng tagibi kan kuana. Iso siguro ati ti mawidan na. Ay, sapay nakararasagid. Ay, sigud na kadi akas jay nanang. Uno italabing makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay ng tiyaw. Tauray iso ti buridak ming agkakabsat. Kasla iso ti inaunatan naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Apay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormo si Kapilar. Alas 9 ti rabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita ki dirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kayat ti madisturbo. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti mapalay tayaw. Ha? Ibagam ka dagita nga customer mo, Tawan ti ngumalawngaw iti alas 7 ti rabi Sa paam ngamin ti mangirikap dito istormo Alas 6, wano alas 7 mangrikap kan. Nasapa unay mo ta, ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duawan no talo nga oras, Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanay, Makaring-ring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap at ipandaturog ka. Alas 7 matmaturog akaon. Pasensya kayo na, ante. Ay, di kay agpapaanawa, Pilar. Laglagi po nyo akagawad jay asawa. Uray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwanak. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada. Apay, naglaba kayaw di ta kalsada. Kay, asino na raud? Nagawan kita babayin yawn. Kay tala agiwar-wara ti paglaygan yaw. Ha? Ante, ang mga no naitayab idi nagbagyaw. Naitayab nga. Talaga kit di nga tinatangkan ti ulo na dito'y lugar kayaw. Ha? Pinitsure ko mo din da jay angaw case. Impos kon iti Facebook. Mangir na dyan nagiwaray ti da jay. Malmay si ti bain.
Kitain nyaw, da kita pagok ukisan nyaw. No awan makita yung abasuraan, ibulsayaw, da kita abasurayaw. Saan yaw nga iwara dita kalkalsada ta, nagalas akitain. Nawatan yaw. Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may. Kaawan mo't bulaws ang manok may. Ipupukyaw da kita manokyaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nalalala! Agawid kayaw, nuawan araram. Midon yaw dito store. Di kaya marmarites ditoy. Kayon, agawid kayon. Tain kaya dalaws ijay babalayaw. Dayta ka ti paglaingan yaw. Ti mang chismes iti paday wataw. Yanyasan no? Sarsaritain nyo tilik-likudak! Mariklak dayta! Nan! Pautangan nakman iti asukar ken kape, pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Mau. Why? Apay, anya man timbagbaga mi jay istoren aya ipang. Apay manin aya, husto mo't nagitimbagak. Pagsayaatan ti amin, sana ya. Nagpakalaing ka manan ang nagsao-sao ijay. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong. Pagsayaatan ti buong barangay ti imbagak. May mayatan ti kasyan, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailao ka kadagijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Ken pagis-istoryaan da, ha? Saan akas tatiket ko asawain? Ti puntok, ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabaranggayan ta, ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Janong. Kabutang mo nga may dagiti pasaway a kalugaran ta. O di siyak ti agsaaw. Isasawan kan, Janong. Ado nga rod ti kontra ti kastangar aramidem, ket may saak ditan. Na. Nay ko, aping agkatos ka ngay. Asawa nak, Janong. Ngam Nay. kontra nak. Nagalas katikas tanga aramid maun, Janong. Tultulungan kalagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas takakit din. Basta tanangem ti panagsasaom, ta makapasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay, tawan karbangam epang. Sikan ti sasawan dagiti tattao, nagalas ka no tugalip. Ay na! Sa wundami na kayat dasawain, awan pibiyang ko. Bayam! Ta agranak to akagawad, tapno addanton karbangak nga agturay. No, da mangibutos kin ka. Hanyat ko na! Ay kunak, mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot istorm on Insan Pilar. Ay na, wenta narigat ti maipos iti social media kasinsin. Amumatan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipus na. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rod O naigit din dayjay nga ikit mun aya. Ikit mo Insan? Malay, wan. Ikit ta dua. Ura yan niya pa iti ugalin ha. Ikit talat dayjay. Wan nga rod Numabalin la kumasukatan ti ikit, inaramid kon. Ala, paspasin siya amlatan Insan. Tamumutin ti ugalin ha, Insan. Talaga siguro kasjay na. Aging gataing gana. Nanya lang amin ayat ipakasiksikuran na. Basit lang makita na masikuranan. Sa pinagpigsa ti radar di lapayag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka arubanan kasjay. Ti bagay kang kuana. Gatay awan matataw a lugar Insan. Wan nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Jibantay.
Ijay tapaw ti bantay, ta siguradong awan ka ruban na amang rengreng kan kuana. Dagitay tulaw, uni ti bilit ti mangmangagnan. Ay, mahay bladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amo ninsa. Sika ti marigatan no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye amo. Nay, ada kayo manan dito istor nga agumong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo ka nanay? Saan mo't anga? Kitaan nyo man. Agkakabsat, agkakasinsen, kun agaanti kayaw nga da dito'y istor nga agchichismes. Hindi na kami lang, nana. Hindi na kami lang. Agin ninanang. Anya kumamot nga iti pakabambandugan yaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at tao ti pakabambandugan yaw. Imbes ngayon kayag mula itinatang iti paraangan yaw. Tapno addan to apitan yaw. Asidaan yaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di paraangan yaw. Nagsamag. Di yu pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayaw. Awa nag-istambay dito store. Saan nga istambayan dito? Ita pagatagan ti store. Saan apagchichismisan? Naawatan yaw. Apayantian niya man ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pag-istambayan dato'y istor mo. Pagchichismisanan, to'y tersinam. Pagbalbalin na masadot dagiti katao, tikas nga raramidam. Kat alangan mo ta pagawidak idante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwa dante. Ay, adakar bengam, taistor mo nga rod ditay. Suratam dita sangaw, iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masurawn. Ipasurat to'y istor mo, Pilar. Ante. Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw, makarengrang. Ha? Ay, kanyat kasurun mo pa. Day dyan nakamotor Ha? Patasin natin, lumabas man ang taparsaka katalagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apati dagit-takit pa kasikuram. Kalsada nga raw, natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursuron, lumam na abasda, makarengda. Na. Kasi ta, nagsublimanan, payman. Ha? Ay sus! Apay nga imbarsak mo tibutas ko nga. Naimbagtasal mo ang napuntahan. Bagbaga ang mamu nga bendagita masakupam. Tiyan. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka piduta lang dyan imbarsak mo abutas ko. Tausarat! Anda pa pala! This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni Auntie Ipang iti social media, uncle. Hay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apaan nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni Antin, naguyong. Ado ti manggurgurakan ko na dito'y lugar tayo, uncle. Ala, ang mga no maapektaran ti kinaopisyalyo. Ang mga no dida kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa labalay, tadyak to agranan kanakan. Kababain mo't ngaming arabiden ng tiyaw. Apay, dida kay denggan no bagbagaan niyo, uncle? Saan nga ron pila? Apaan nak Siyak tagbalin adakas no bagbagaak. Iso abay-bay akaw. Ay, kaasi kay mga rod, uncle. Awam mga min anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbagakan nante. Huwag nga raw. Di ka ngamin na paraburan iti anak kanakan. Mamakmat ni nanang amang bagbaga tapaan naman.
Kasjay na nga ro dayjay nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa. Ne, ante. Anyat sirsiripin yung dita kalsada? Na. Sino nga ta, ti akin lugan iti limabas ditoy. Nagasuman, nagasgas mo to'y, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itayagsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta. Dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga ron. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang da kami iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pili day tante. Sana problema. No mga men, taag titinulong kayaw, nga dalugan na amang dalos dito'y kalsada at no saan anagalays. Kanayon naman tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalays. Ta tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakit kitaan. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akon dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakay. Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nung natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan na. Ne. Apay. Anya nakapuyatam. Pinuyat nak jay tumanaol nga aso ti kaaruba idi rabi. Nariknak dayjay. Ngam alas 8 la iti rabi dayjay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabi ay. Iswa tuman na ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga rog. Di agtaol. Tida pa ila kamin ilakaw dagiti aso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti asaw. Tadistorbo laeng iti turog dagita. Kano agkagat da. Ay, narigat, ti marabes. Iso nga rog ti trabaho da. Agtaol. Ay, makarengreng. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamarengrengat no agtaol da. Iso nga ilako da kumamay dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Tainlako mo tay. Makarengreng da nga road. Taimbagpay ko jay baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? La, alaladan na mo di paraangan da. Kitaan nyo anay nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di tali nga igam na. Api nga tang alaladan na di paraangan da. Ay, ada siguro sumusumra ka manok wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kayaat nga da dumayo adingwan iti sularda. Uray pa'y tao. Dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ala! Ay! Natinag na ang tinanang! Ay sos! Ay! Oh my God! Itatulungan anak ko! Anday ko, marikatan akong lakay. Hidak ka mauladan. Basit lang ano sa bakay. Umayan ti pangiluganan miking kaamapan iti ospital. Ay, apo. Ay. Ay na! Nagngato tinakatin nagamanang! Nutilan to bara aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. Anay ko, marigatan ka talagan. Diyak makapagnan dyanong. Ano sa mga road, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakay. Anya. Ay,
Yun na yan. Nukan wabim makitak. Iso matipan nagadisgrasya iti kastoy. Kat ano sama, tabasol mo mo laang. Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano ang makapag na kamanan. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapag na. Nakaidalatan dito'y kamaka. Agpapigsa kayo, ante. Magiabanak. Naimbag man, tay may kayaw kakaanakan. Wanante, ta inyo ganda kayo ti prutas a kanan nyo. Kan, adapay tinapay kan gatas a ginatang mi, auntie. Ay na, agiamanak. Nagsasaya at kayo akakaanakak. Huray ka na yun kayo nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Pagawanin da kuma. Agpaimbag kayo kit di, ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga'y karigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya't tinakadalit ka na yun. Kakanakan. At tuyon ti kanam ipang. Mangangkan, tarumwarak metten numadamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko nak. Nagaddayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutag lang. Tinararamit ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang dayjay? Nasaya at may, ta napanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawim. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abindot ka. Tusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak at tao. Mala, maragsa ka nak, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon subyan ti sigod nga aramid mo, wang? Wine. Promise. Agbalbaliwa kaon lakay. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga'y ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya kan, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tadtana, baka agsikugak. Saan? Ni ka matanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uwin, patyanak. Sorry talaga, wen. May law anak lang. Nabartikak namin hindi. Isaan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Isaan sapay ko matamaawatan nak. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga nga lapdan nakat mga asawa ka nga rudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kuwan. Urayan nga? Kasano data? Duwate ikasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? In ka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inayaba ako ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, at sangitan na aya.
Ay, nagsinadan ni ti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragragsak na? Wen nga roda. Isuan nasakitan ni ti husto ta biglaan ti panagsinada. Diya mo agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot ti istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay kaanakak ano kasta. Wen nga roda. Angam talaga kasta. Anya nga rod ngay. Awan mabalain. Tanay, intun bigat kanon ti kasar jay x na. In ka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tadta ti kasar da, angkal. Siyak tinobya nang sa bali ti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang kaw. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amam. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Haan, angkal. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wan, angkal. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan da dya alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay. Tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela, Intag-honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti ag-honeymoon. sige. Sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam ti ta cellphone maon. Awanan, angkal. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ad-ada masakitan kano kasta. Kaano nga tanga makamubunak, angkal? Basta likli kam pay laabuyaan. Nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, angkal. Di mo kunaan kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Sublianak tumatlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga sublianak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanurute Mary. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Angkal, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak ex ko, angkal. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, no? Ay, sige garod, love. Tado siyak.
makaturturog akon. Nabanuga ka naggapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madaragan. Tapamarang lang lagi dyan. Ha? Mas napala pakisamaak ti asawa. Tapos sana gumura kanya. Baka mangag na kaitangay. Saan? Tarimwara kiti silagmi. Nakaturogan. Ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulag. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sarabali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidan ta. Kano ay ang amin nga mabalo ka? Umadanin. Iso nga orayan na, kwen. Tanong mabalo ikasar ka alagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May saawan no 2 taon siguro. Sarabala mabit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adon ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kastaya. Wen, iso nga anong ti aguray, wen. Orayan nak, di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asimbangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka, wano, baro ka pa Baro akpay tata. Umot ngayon mailawan kanyak. Oo, napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agaram. Bisiak ngamin ti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita mahata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid jibalay da. Ta saan nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imot ti saan nga kursunada kan ni Mary kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay, ket padasim latang arman Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kasta ti kunam. Sana klata mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata Mary. Agsardang akto siguro. Inton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay.
Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, Uncle. May mayat-mat nga dayo ni Derek ang JX mo. Anya mo't JX mo nga ay istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Man-manaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal jay kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, no di malipata madagos ti naramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka ana imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lat tayo jen, kada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya, Kanakunan na pa'y, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na ah. Wan nga raw. Nangasawa lang arudan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin na ah? Iniinot tulat ta siguro ah. Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka. Numanuti ka sa pulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpet ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di ah. Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lang mailasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang tatay. Oh, kailiw ka, Mary. Ay, oray siyak mata. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Ngam sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit ah. Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti mayranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, wan. Urahin na, wan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo dahi ta? Karo ba may matlaang nga? Si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan kwa na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangkang agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron, di sakit na. Ang mga no, dinan amutan na dya iti makatawin.
Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da jay. Isu nga umadanimit ten ti pan nakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti na kahit. Isu akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumat lang. Marikirik nakdata tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapunerma o. Patsag amain labtumot lang ken ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, gumatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbuteng samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tay nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti makamo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama, lukwen damanan. Hindi ko madirect ti kayat ko aparakin kwa na. Ta nasingpot, ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga rod Iso na lang tama banno ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano ada makakita. Naimbag ti motor. Ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagurayan, Mary. Mabalo akton. Wen makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias-asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka, Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Eh, taga sa bali nga ile. Limbag ano nasingput metlaan. Wen Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Nay, tama. Tama nga numaulay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Na, Nay, agbakbakwar mo di ka anakam lakay. apayan Mere. Andat mapaspasamakin kan. Ming kakitaan masikug samad tan di ka anakam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga min tadta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko makasarita.
Sana mabali na may tantan di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakkel na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmat ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sa nabalay, ta agan anadak, love. Nagawid ako, paray. Itunod ka na, paray. Tanay, nabarsag kan. Saan, maturog kan iti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka madanagan. Makasang puweta kasi kakarad ka di balay, may. Nay, alat saksangitan ni Miray. Nay, igya ka mo ah. Ay, umay katasit ganta. Nanay, Ay, Eugene. Apay nga bati na kami matan. apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Jayama dato si Kuko, Uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya, sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya! Anya ngay itan, agsikog kan abalasang tanatangken mo't ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo mo't gayam tinakisinsin narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot mo't tahan ka anakan. pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, kat inlibas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kumantibiyag mo ita. Kat awagan nyo taibagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay saanan, kababain. Ah, Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Ay na, nasayatay may kadito store, Bonjing. Agilibri ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre man yang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. Huwag magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibri ka kidin. Sige. May sa labis ko. Yan may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay, kud. Respitar ka. Ano dahi ti kabailam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawan na. Kaano ya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin tun bigat, Bonjing. Nagapam, Diyan store ba kayo? Napanak yung matang itasing. para asin lang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam igi-store. Dagi jay manan chicks mo. Ulay lakit. Di na ito asawak ta. Agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di mangisukat king ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapagim-imunan. Saan mo? Sika, di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit ni. Ay na, ex ko dagi dayon, ex. Pasun ti amin kada kami. Pas is pas. Oho, imposible ngawan panagayat mo kadagi jay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang tilab ko na kamay. Promise. Sardangam tikas na nga ramid mo bunjang. Di nakpagpungtutan. Tanga mga noan niya ti maramid ka. Punjay, anak ka. Apa anak kami suot di asawam.
Nagapa kayo manan. Jak amo dita nga asawa. Simroman ti kinalaingnan nga gimo. Apay, adda chicks mo aya. Awan mo. Manipod ng asawa. Inidya akong di babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakas na makisarita iti ex. Ay naanak kaw, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor arami dun. Tapno maliklikan ti saan nyo apag kinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agimon. Mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni Mayang dito'y balay. Tangda na agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbagak aya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masya anak ngarugin ka bakay. Tani, awirin pa'y dagita duwangan nakta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kaasi ka nga main bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y Mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Ha, jakpat yan dayta. Pas ispas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyalaki. Papanawam da diya babae. No di mo kayat nga agapata. Ay na, awan mo tirumbang nga pagapanta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta adda katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas-tawan. Nay, anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan iti natuno abangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun, nanang. Anyat sang itam aya. Di manugang yo, nanangdan iti agdalo si Jibalay. Adi nempakpakada kanya. Di ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ngam JX natin nayaban ng aglaba. Asin numat nga iti sana masuron. Ay na, ex na muteng. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pay lang aging gaita. Ay na, atap mula ang dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pa'y lang nga umdas sa pamanak na kaya tararamidin ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tilda gi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. Saan ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay, anyat masapul mo, Jonah? Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga? Agpa-body massage kano. Anya? Ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawak? Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho ije salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapa ati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukunangay. Kunana mat nga agpakukaw. Ay sakton ti mangkukukan kwa na. At Daniel cutter mi dito'y balay. Pumunod ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isuglat mo ni bakit ko? Bakit? Anyat kayat mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamasad ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan ngamin. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan.
Maray ba kahit sumango ka man? Di ka kaya paspasugnog. Tawa mo madingar aramidakin ka. Anya kamatan, ang damot ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam dyan pa ex mo. Ah, unay lakit din aya. Patintumot lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo tigay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na, agasawatan ba kay? Si ka nga ro ti winner dito'y puso. Si ka ting kasarang ko, ti inasawa. Si ka ti reyna dito'y puso. Awanin ti sa balipay. Alan sang wanak man, dinaktal-tal likod ang di please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka bunjeng. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balaya bunjeng. Pag sinsin nublatom kanu idakin ni mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, gum trabaho ti makagapaw. Naapay nga umayday di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang. Ken beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababae. Ta ex mukat nga rud ida. Ay na, pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan, pagimunang pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, anak. Pagimunan na amin nga ex ko. Kat amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangdan ko kadakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidan. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya, tikas na. Anya? Ay, diyan ka man amo nanang. Yung kasla maragragsak anak no makitkitak dagiti ex ko. Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay nanang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjeng. Mismisuutan na man ni bakamaw. Kasday na laeng. Style na maya. Kasla ka na yung nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kaon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko iji balayaw. Ay na umay kakit di maya. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pagimimunan naman. Ay baya mga gimon nila. Awan madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba kamaw. Ay, basta umay kaglaban no biga mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't kidi ti papa nakita. Agyaman nak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tanda ditoy. Awampay ni Maray. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante apapanan na. Anya? Nanang, yaawid ko nga rudan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, kanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagigay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasundak da Loreto. Ha? At sino alureto?
Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti adalugan na. Kat siyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa'y naigibalay dananang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang man. Maburing ak dito'y balay. Iso nga agrelaksak man man. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal kat Jerepta. Di mo't lumami isay. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bam tuman nga rin bakit? Kaya ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadaal arefta. Hey, limbag nga oras yaw, bunjeng. Ha? Maala, sumrat kan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaing agrepair ni Loreto. Kandakil ti discount takin kwa na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan kwa na. Loreto, pusto pa'y tayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, man ano ko ma. Awan mo't dakas na. Awan mo't relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Naslawan delikadesa mi tigas na aramido ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mo't relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan mading aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinta! Ha? Sakti Roman! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Sa anak ka manhid! At darik na ka masakitan! Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana! Ha! Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha! Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak! Amo magayam ti masakitan. Ang damot gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Ang damot gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yapan nagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ay, ala, Oslo, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Diakon ulitan dahi dyan inaramit ko. Diakon ayaban dagi dyan nga ex ko dito balay. Promise. Ala, din gusto na surin, Wan. Ay, ayatin ka ba kay? Promise. Liklik ako nga aramidan iti saan mo akaya. Basta, di ka ba doon makikuyog iti dahi dyan Loreto, Wan? Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso pasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you to nakay ko. Bakit ko? Nay, anyang sangsangitam, Amy. Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, ano tanubyom, anyat napasamak ken kwa na.
kuan, tatang. Isa na lang, awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan day tapan nakalukom manakaw. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pay nga umura tigalad ti may sa lalaki sa kanto agtalagkan ko ana. Darasudos kamat ngamen. Sumurot ka adagos no awisin da ka. Ngala, agrelax ka. May liw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamatpati data nga... amin nga ibagati lalaki, pati na. Ay, huwag nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigira. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naan nadakmango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme, Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Ano nga raw? Isa maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umayak ko magpasyar niya balayo, amang nadagunget, Diana. Ne, asino kumamatag-ungat nga'y baldo? Apay, awan aya, Diana. Anman nga agungat ni tatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyang agunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan ka na yon. Apay ngay, kat di kabsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhaan kanyak. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan ka na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta. Nagsinadamanan ijay na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuwan! Apa nga di makal nga dagita matam. Ha? Ay, awan Diana. Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Emi. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Ay, madamag ko man lahat. Manot tawan ni tatang yawn. Nasuro ka na nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasala 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. Iso te karopa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbag man, sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mo't nga ag-araram. Iso na ati ara-araman da. Ay, sana maliklikan. Nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga rod pati ba bakat agpapapansin da kanya na. Ngam, apay nga napan ka ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga orasyo, tatadulpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matay. Ayun, nataer kay latata. Agyaman ak kasta baraw. Asino ti pasyaram ni kadi Emi wano ni Diana. Ni Emi kuma tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga agpaarmanan nga dagos.
Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan ni Tinobyo na isa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, bete pa nagpapentas ko. Hanmat gaya masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tag-kurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsa bala mat ti pasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo dayana. Saan na ba't nabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo iso nga pinasyardan. Dayana, Siyak ti luklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balit araman na. anyat ko na nakil kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kide. Nga mabain ka no lang. Tadta ni matgayam ti araman na. Ay, ket bay amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldaw ti pakiinayatan na? Awa na. Inururay ko ti umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Katanyat mabalin mo nga'y no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga rod. Dahil baga na idi nga pasyaran na. Ay! Diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Emi. Uwan, tatang. Ket, aklunam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kaluganan tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpit na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklunam ket din. Panunutot pa'y mo't ana imbagaan, tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam idaadagos nga oray di mo matunay am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo Eme. Hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di day jay. Aglas-lastog. Pagkunaam ngay manang? Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. Ha? Itad mo ni Baldo kanyak ta nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga rodeta. Iso nga baybayaan mo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang? Ha? Umay ka di dito balay? Iso mati ko na tatang. Pasyaran na ka no. Kahit anya ti planaw. Aklunam ka na wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo titimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak maten kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta Eme. Ha? Payalapdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken ko ana. Unam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kaya ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti panggedeng ko manang. Wana ngam amumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Alasan kayon nga grikyar. Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang. Ay saan na numartek tumatlaang. Oray agbaak kandayana. No artek tumatla ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat nga minday jangay. Pipya ni Baldo ata nasingpat.
Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang, saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo mo't ngayam. Sumra kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo, tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo diti balay. Napatigsakit diti gagarayo Wait, tanay. At Monday, mapaspasamak kay di balay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin di balay, tanay. Agap apamutun nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jak amo ka nagijay. Kasla na laubing. Basta sika ti pagapapaan da. Isa sardengam pala ti umay iji balay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapa nagitagkabsat nga pulaing ti lalaki. Anyan? No kasta agayat da adwa kanyak, tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaingis sumakmot ka nagjadwa. Ay bon, asino tinang pukis ka na kayo, tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni Jay Ilay. Dahil dyan ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat konti agpalong hair. Anya? Huwag tata, agpalong hairak. Sakto ipakulot ti mordong na. Anya? Anyat itsuraemon nga, no kasta ti buok mo, Baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluran ti mordong na ti blonde. Mayat napintas. Sige nga ron. Mapanakon baraw. Nagilaang tigagarak. Mabit lang, tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay, saan nakababain. Bastag kapi kayo, tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo, tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram, ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namakpay mat nga rod. Pastrikam ni Baldo manang. Tada importante nga ibagana kanya. Kanuri siya, ada na patag nga ibagakyan ko, Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? Adala ko maibagak ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Apay ngay kanak iti Baldaw. Ginatang mo ka din na ito, Uwan tata. Brand new na ita. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San bagay tag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Adda nga umubing ken tumaer ka no dahil ti isuot mo. Anya, ay sos, yamanak nga rod di mat kunak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na iti anak yaw. Si kamat ti gagarak, saan mat nga isuda? Aywan tata, mabalintag pakuyo kada kayo inton bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada ngamin tayo kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop jay kaanakan nyo ijay ilay. Ay, katuwa ala, kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da nemmet kano ida nga armen anak ka. Anyamot dahi ta adama gananang.
nakadamdamagan niyo mo't dita. Nagkaamom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso da ita adamag nanang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso adi kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaiso no saan. Awan kinapudno reta. Subsobran damot istorya. Inaram ko lang na minsan ni Amy. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesen aya. Naynayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rod Iso da ita ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Amy. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumangam ni Amy. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwestom ijay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kanu ni baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Diyak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tin manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agaram kanyak. Sapay planok nga aklunen. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapnohaan ta nga agapa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko No dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan lak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mobile daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik nakin ka tata. Maay-ayo ak tunggal makitkitak tinagtaer arupam. Ala, yawid tam to yunwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak bal daw. Una ta may kabalunan, nagluto akiti pansit, kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapantapay agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay birbir nga sanak ngay barok. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang Eme. Awan pa yung mat, manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, Diana, inyo anak ka. Tulungan ka. Ni tatang Deja. Anyat mapaspasama ka ni tatang. Di yunok-lukatan tirinaw bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Ala, kaslada itartarayan niyo, tatang. Awanan bain na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Naimbag ata nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarum ko lakuman kahit mabainak. Isa baybayan yaon. Ay, ala, anya dinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak.
Kansang kaibaga na anatairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanon ni Dulpaw. Ijay kataltalunan. Ha? Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanong asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao. Ah. Nukasta? Wala nang badingak. Basol ko nga ron. Jakmat nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga ron nagsangitan. Di ka madanagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgun kalata nga anak ko, Baldo. Tata Dulpo, mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbuteng kanyak tata. Iso ngay mayak, ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken ka iti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik, saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay diti balay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo ka di ije probinsya nga agkasar? Sana? Agkasar kaming iti may sa hotel dito'y syudad. Naimbag ti kasjay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante, awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di, Naimbag ka na kayo ka ni JR, tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod, urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikugak, agsardengak ton nga agtrabaho. Uray syakmat kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod, kinay kayat damot ti kastoy, ngam ti agawid da iti probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano iti probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas keng garuksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na, excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga rod, awan maramidan tayo Ti importante, adda pagbayad iti abang. Kano kayo nga rod mo umakar ditoy? Agsapsapol ni Ray iti mabalin maarkila alugan. Nasayaat mo't nga rod. Tapno agkaaroba tanton. Kasanaw, komportable ka mo lang dito yung kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangin namat. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamong agisimpa dito abangan ta. Tas umrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa nga i-extend ti bakasyon ko.
Naglawa mat gayam a kwarto ti inabangan nyo. Wan tapno komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min at tinalipit. Ay, kat agsasabali tayo agayam. Amok mat akabaulan ni Ring abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di ha? No kabaalan na lakit di? Apay kit din asaan? Apay, saan ka di mat akabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot ajay medyo adak kabaulan na mat. Tapno medyo kabaulan na kamat nga ipaayan iti naginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Kan ay ayaten nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyan mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da kristal kan ray. Anya? Di pa ka kasla isang ti trabahuan dan. Nagngina abang. Win nga rod. Ay no siya, masaya nga nak. Ano sa kun ato kwarto ta analipit, ta duduhatang may. Kaya na ha? Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan ta anala kaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan a panagranata. Naggiddan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat magkit ni Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anya magkit ni Ang kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw? Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan nga agtrabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan mi iti agbalin a baby ta, Ay ka siyempre mad Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok amasikog ako. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan nadama ka na yun tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irororyo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana balay? Agsubli kayong tumanin Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta? Ang manuabulan lang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti badong. Ado mo't tinalalaka apaggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Ang jak kabaulan ti presyo ditoy. Kastoy langan. Agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tanto laangan numalpas ta. Tagiddan tanto nga agawid. Makamu ka man laangan.
siguro agkurkurang ti itid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga min dagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tay ti tudong. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamutan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit na nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mo't bakit? Sobramat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tananginakan no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa itamabisinak, kanabanugak. Madinakit din, awan samat kwartana. Ay, panawan nakit ka nun tamanganak amay maysak. Kanya nga rod nga ti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay to ti kasapulan ni Roxanne. Basit siguro ti sweldo na Ay, jak impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Dila ka nagpilin iti kasken ka. Anya ngay. Nabayadam ka di amin ang abilta. Mala, nagsagana ka man tarong martayaw. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Why? Inayadam ha. Aywan gayam, nagchat ni Kristal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Diyak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anak-anak Wen nga rod, lakay. Bakay, ilala ko da maganti bakanti aluti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngam kurang paymay. Pag nayunan tan, san ti adda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko, tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, tayo urnong kaw. Tapno saan ta amaunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanin agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan Addan ton lote ang mabalinta apagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakderan iti balay ta. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo, dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan nasayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay, kastaya. Ay, katimbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit gandito ayan tayo. Sika ngay. Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay. Nakagatang kan iti usar ni Rochelle?
Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no itinangi naman ng ti paggatangam. Ay, jak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mong imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no adagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang tigayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay, kat ang mga nusan pa ang imato ate sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Anya nga nga rod, no iso ti kabibiyag da. Masikuranak nga rod, no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakad kadwa, ha? Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito'y aklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysak. Adan urnong ko bakit? Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tantong bakit? Intun addang bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Amangan no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalay na kasta, Ta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original dagiti gamgami da. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bakay. No makabalay ta. Makaginawa tamot tayo. Ay, unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kan tsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang mat ti biyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili na imbag tinakiasawaam. Adamot may patpatakder abalay iti asidag ta, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray la kumakastamot ti may patakder ta. Alaan ta nga iti paggatang ta iti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adumot ti paggastusan. Imimbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmatan ngam iso. Iso adi ka rumaniklamo akasta no marigatan ka nga budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngamiti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay, Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak nga minakaskan ka nga do ti kwartana. Anya ka ninti bagbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kaminton nga agabang. Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Amangan no ag triple pay iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa,
Kaano kayo ngay mat nga agipatakder iti balayo? Siguro, agur-urnong kayo pa'y, tamangan no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakder. Sige, agawid ako. Bigla mo na simakit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa'y. Apay akas lang may kulkulang ka bakit? Naunog ti pampanunuto ma. Apay ada problemam? Lakay. Pampanunutok no kasano anak kaurnong daruksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balaydan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaon ti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kaminto kanila kay ko. Aywan, manungay mo tinagastos yu iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Tasaan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatan nga kun iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray, basit nga ikan kan natanglaang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na? Ay, saan gayam? Angam, kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurno. Ha? Apay? Awan ka di ti urnong mo? Ay, napulos gayam. Iso nga rod apilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayo. Ti daduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Ay, umapapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan nagururnong? Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kaya ti agbalin na barayuboy.